সকলোকে জনা মুকলি কৰক Jal Mitra Atum Ningkan Sira Cheklo Throk Bainong Kelongle jok mai Kangni pot Nizang Karbenglong dong kam rong sopilong kedo Karbi hem tunalong Jal Mitra Association sa hinpen Ningkan Sira Cheklo Throk Bainong Kelongle Aputhak mai Kangni pot Perangkia Thaino Jal Mitra Association sa President Nelson Tisopen Lam Theke Paklang Ponke Karbenglong Jal Mitra Tumaphan Ningkan Bainong Pipe Sita Makeup Brega District along Abangke Nipai Sipen Nipai Khong Bong Lutangte Kelongle Lasila So Aputhak Ku Piatesi Karbenglong along Jal Mitra Tumaphan Cheklo John Pen Suri Throk Rapharup Ho Veta Bainong Stame Nangi Pi Kepang Vekrang Abangke Mang Humi Melu Ta Ninje Pon Lasila Bang Solong Chetant Ponke Pini Pen Pai Cheklo Nipai Koyarni An Jong si labang so Bainong Chelong le tangte labang so JJM skipen lang kipi abang inton pokko lapenan parta labang so JJM pen kipi pon bom alang mate kijun bom araratum anta niltum Jal Mitra tum pen pai Cheklo ni phaing koyarni anta bangso Bainong long lelang pulotangte labang so JJM alang kijun ber araratum anta labang so alang abangke jun ponong lelu pura so takpen lamte peklang pot lasila bangso Aputhak Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Alangli Hin Pen Sitame Un Anpen Nangke Pichun Pise Rakje Pan Sitame Jal Mitra Association sa President na Hin Pen Chuningri Pedu Pot News Text Report News Headlines 24/7 Kachingrum lang ko alam thila pula nitum bini kachingrum la ke nitum all Karbenglong Jal Mitra Association na kachingrum la ta kachingrum lang nang ko alam thila pula Kedam tang arni mate ani kanan da miletum achiklion rang kilong ni Bainong bangke long le dia losobosin bitum pini penda nal tuma chopana kolo ba kachingrum na ko nitum achong hongan di ulo kilong ni Bainong ke chiklion pen sweet Throk Rapharup hovet 6500 bet dastame along preka district ke bangke nitum long bong tarik istipen tarik khoda ka te preka district ke long rep titi Yestamil litumla Karbenglong abangke litum hat Ningkan si suselon ka pending lasi laso ka pending ke long ni pansin litum pinida ke Chepang room nangkok alam thilap halo Lapen nalitum la bangko ana bang pu bang pitum sila Kelongle lo paso Bainong ba the long le non ateng bote nitum is best ke pharo ke thom ba pharo pli ba si dolo Atum Ningkan ko ana Kelongle ke Ningkan sia chikleon thom pli an dak le rok Nangte nang litum la so Aputhak pen ko pilo pupon poka Pini kaching wai pon bade pini ke deng pon ateng ke la council phan mate la government tum han itum homoi pi pini ni ke bak do targin koyan ke ni tum non teng siklam dam bom po asi da so media hoi pen pini yang pen apor pilo pini pen ni ke pa angbong yang sin ni tum han thang result thang alam abi bote ni tum mangai taring ko rai siban mangke lang ke bon jiban si lang bang jok ta pilong le lo pusin ni tum dakan chapa thik pon lo lem ra pet Jal Mitra do an hansame ni tum na so media hoi ben si ni tum takching wai lo ni tum pachetak lo mane rat tum ke langlong le lo la taring ko rai siban ke ni tum la selari long le tik ke ni tum lang ke pi pedat to pusi ni tum dak pini kaching wai po asi la doi phantame pachin ni lo সমূহ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জল মিত্ৰসকলে আজি একত্ৰিত হৈ কিছু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰথমে আমি আজি 1.5 বছৰ ধৰি আমাৰ যিটো সামান্য পাইপৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ সেই পাবৰ বাবে আমি আজি কিছুমান প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদি আমাৰ পাইপটো আজি 20 তাৰিখৰ আগষ্টৰ 20 তাৰিখৰ আগত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি জল পানী দিয়া বন্ধ কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে ডিসি আৰু আমাৰ সিএম ছাৰক আৰু বিভাগীয় আমাৰ পিএইচসি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমাৰ মেমৰেণ্ডাম এখন তেওঁলোকক দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আমি লৈছোঁ 20 তাৰিখৰ আগত আমাৰ দাবীসমূহ মানি ল'ব লাগে আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য ধনটো দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ জল মিত্ৰ জিন্দাবাদ জল মিত্ৰ জিন্দাবাদ জল মিত্ৰ জিন্দাবাদ জল মিত্ৰ জিন্দাবাদ